mu kigo cya Ngarama abanyeshuri umuyobozi wari usanzwe mu kigo cya Ngarama akajya mu rutongo. Abanyeshuri bamwakiranye ubwuzu baramushimira, nibwo bashimiraga Mpikina Jean Marie Vianney uko babanye mu mahoro. Yongera kumva Giovanni ndabashimira. Mugenzi wacu arakoze twese cyane ko yacu turakomereze ku nkuru ivuga ko ubuyobozi bw'ishuri ribanza rya Ngarama rifatanyije n'ubuyobozi bw'akagari kugura abana bataye ishuri. Iyi nkuru twateguye tubagezweho na Mutesi. Hari ku itariki 11 z'ukwa kabiri na 2026 ubwo umuyobozi w'ishuri yifatanyije n'abayobozi b'akagari ndetse na Nyiragutabara bazindukira mu gikorwa cyo kugarura abana bataye ishuri. Ubwo bafashe abana bageraga kuri 3 bababaza impamvu batagiye ku ishuri, bavuga yuko nta bikoresho by'ishuri bafite. Hanyuma ubuyobozi bw'ikigo bwahisemo kubaha ibikoresho by'ibanze, amakayi, amakaramu ndetse n'imyenda y'iniforume. Ababyeyi bashimiye ubuyobozi ko babafashije ndetse banabemerera yuko bazabafasha uko bashoboye. Umuyobozi w'ikigo yasabye abanyeshuri kugira umuhate bakiga cyane, bagafata n'ibikoresho bahawe neza. Yari Mutesi mu karere ka Muhanga. Mugenzi wacu arakoze twese cyane amakuru yacu tuyakomereze ku nkuru ivuga ko umuganda udasanzwe wasoje ukwezi kwa Gashyantare. Ni inkuru twateguye tubagezweho na ari ku itariki 28 z'ukwa kabiri na 2026 ubwo mu murenge wa Kabacuzi mu kagari ka Ngarama habaga umuganda udasanzwe wo gukora umuhanda uhuza umudugudu wa Kabuga n'uwa Karambo. Uwo muganda wari witabiriwe na nyakubahwa meya w'akarere ka Muhanga ariwe Kayitare Jacqueline. Wari witabiriwe kandi n'inzego za polisi ndetse n'abasirikare, tutibagiwe n'abadepite. Abaturage bibukijwe kwita ku bikorwa remezo, kugira isuku no gutanga mituweli ku gihe. Yari Kanine mu karere ka Muhanga. mugenzi wacu arakoze twese cyane dukomeze ku makuru tubagezweho na Mugabo. Amakuru y'ibyo turavuga ko ku wa gatandatu umunsi wa 23 wa shampiyona wakomezaga, ikipe ya PFC yanganyaga n'ikipe ya Marine FC ibitego 2-2. Ku cyumweru Rayon Sports inganya na Etincelle igitego 1-1. AS Muhanga inganya na AS Kigali ibitego 2-2. Shampiyona y'Ubwongereza nayo yarakomezaga, aho Arsenal yatsindaga Nottingham Forest igitego 1-0. Igitego cyatsinzwe na Bukayo Saka ukomeje kwitwara neza muri iyi kipe. Muri Espagne bivugwa ko Kylian Mbappé ashobora kongererwa umushahara, ariko uyu musore avuze ko ibyo bavuga ari ibinyoma. Yari Mugabe Frank mu karere ka Muhanga. Mugenzi wacu arakoze twese cyane dukomereze ku makuru y'imyidagaduro tubagezweho na Patrick. Amakuru y'imyidagaduro reka tubabwire ko umuhanzi Bwiza ari kwandika mu gihugu cya Suwede, akaba yarajyanye na mugenzi we Bruce Melody ari kwandika mu gihugu cy'Ububiligi. Reka kandi tubabwire ko umuhanzi Cyamizo agiye gusohora alubumu ye nshya. Reka kandi tubabwire ko umuhanzi Eddy Kenzo bamubajije ko
afite ibisebe mu nda bidatuma yakiyiriza. Kandi tubabwire top 5 y'abanyarwenya bagezweho. Uri ku mwanya wa gatanu hari Vision Bija, uri ku mwanya wa kane hari Patino, uri ku mwanya wa gatatu hari Sabu, uri ku mwanya wa kabiri hari Mitutu, uri ku mwanya wa mbere hari Nyari Patrick mu karere ka Muhanga. Genzace rakoze turabashimiye mwese mudukurikiye kuri radio na televiziyo bya Media Kara. Makuru yacu nakagaruka cyane cyane.